Jotono sari kaham te sobani sibai. Tini sing TPF ningai press meet to ma paimani. Sing jotono saimana tawani present situation belai ke tipra hawo belai ni wana masingsa te belai ke na sini hani dof hani borok rok kiri koro wana masingsa ngui tong zak zora. Tiaba gedek mani ulo sing tini press meet ni bisinti joto hati to fabai sing tini kerengi manai puilana jotono hambai te sobani sibai marogu je COVID-19 ni bisi gedek maromui sang kabang ma communication gap ngi tong mani tiaba communication gap fana sang social media ni bisinti bebak nang sini samung batang sang kerengi tong nge sang tini oro press meet ma phaimani karon khomati hai sang saimana je salbung burong o tripura hawo 1947 ni simi sang ti India habani pore tini 72 years o tripura hawo o hani besaro native people indigenous people law outsider borok rok by harassment khajak tongmani rape khajak tongmani murder khajak tongmani tini joratei there is no any single justice tini joratei kaisa justice krui अब हाई phenomenon continuously o tripura hawo soli gitu sing soba klai TPF obno to sing soba klai piaba tini joratei sing nogo अब हाई tini be stop nya ko continuously o rape case gang rape soli gitu tei sing idani go tei bu nuku kha tei bu belai kana bari mani nuku kha 13 तारिख ni horo sing Bisramgons ni kahini nukha tei 20 तारिख ni horo sing nukha tei mia ni horo sing nukpi kha continuously sing abo hai rape case murder case tei bupra saprang mani kiri koro horsal bihik busano tei nokla okhar mali awhani busaro bihik ni security roi mali busai busani security roi mali buma bufa abo hai ke sing horsal kirima sing san nugoi tong mani abo belai ke sini borok sini lukurong thani go khaksong lukurong thani go belai ke wana ma kirima hapsak आपना तो इगने सिनी तिनी प्रेस मीट TPF sana ni na ye o tripura hawo law and order humani mungsa krikha sing nogo tini law and order humani mungsa krikha or ni wa sing nogo tei mention mark lai nai 25 bosor CPM ni communist na molo beseng nukha bonis kang congress na molo beseng nukha tini BJP tabo BJP and IPFT BJP government tei council of tripura motha government o government tongmani bisingo butini sing continuously teibu sal brung brung baire khlai gei o dofani birman mamani sing nugoi dong kintu abono tabok joratei mungsa samung law and order ni samung mungsa krak nugya te kuno political party ni ngai bo abani movement sing krak nugya TPF belai khena wana ma singsa ngi jagai ni tini oppress minda ma phayu sing wan sobani political leaders political party ni hoite bo obati hai sini jetu sarkaro tongu sini sarkar ADC sarkar sini brok tongu te state government under sini brok tongu amati hai dong na teibu krak khlai gei samung betang romjak dai te obani yak ni yokna ni bagai sing jotono sakharmani te sobago baksang khalai nei hili sing wansok te tini sing obani bagai ni orani go ma phaigu je tini joratui sing nukha as incident gabang ma sagai sabaya FIR khaiji esi busuk sal breng breng hor breng breng sing khobor mai esi busuk social media kabare sing ya busuk gabang FIR khaiji busuk gabang piaba continuously amati hai borok dofani harassment ngai tongo torture ngai tongo murder ngai tongo rape case ngai tongo piaba sing nukha police FIR khai khang khang khebo aroni go tik FIR sotik FIR khlai jagya strong FIR khlai jagya sing miani gotna ob nukpi kha aro je police FIR namani aro kuno authentic FIR sing nukya attempt to murder je khlai jagai tongmani aborongni FIR loose khlai ja nga tabni bagai khang ke sing aro nugo je culprit dogno पुलिस प्रशासन नि होइते लॉ एंड ऑर्डर नि होइते क्राक कुनो शास्ति विधान रजक मनि करी ते ब्रंग लूज खलाइगै पुलिस प्रशासन नि होइते जे एफआईआर टेक अप खाइजक मनि अब लूज खलाइमनि बागै बरक ते बि एनकरेजिंग मन अम हाइकन सोसाइटी नि सोशल एलिमेंट अमत्र तहनै सोसाइटी नि जे हामिया सामंग तांग तंगनाय रं अ सामंग हामिया तांगनाय रं न ते बि एनकरेज रमानि जों नुकमा खलाइगु आबदे बागैने जों तिनि लॉ एंड ऑर्डर पूरा ब्रेक तंगमानि Home Department tongo, Home Minister tongo, Chief Minister tongo, piaba orzago mungsa law and order ni nucleasen. Abni bagine sing tini Tripura People's Front joto lukuno koiga te saklaiga omo hai sabrung brung ni butharmani sokharmani rap kaising tongmani oro sini dofani continuously je birman mani tongmani oboni sobago sing joto thansa ke soba khainani bangai buskangni salo daktine TPF soba saklainai tini ni horni bisingono sing memorandum submit khainani bangai जों गवर्नर नि थानि अपॉइंटमेंट नानाय डेट फिक्स खालायनाय तिनि हरनि बिसिंगनो जों साख्लायनाय प्रेस मिट खाबि मानि परे बरि परे जों सोशल मीडिया नि बिसिंति साख्लायनाय जत हा तै दफानो हामजांनाय ते हानि बुसार जत थानसा खालायगै सबा थानसा अंखानानि बागै हा तै दफानि जस्टिस नि बागै सबा खायनायनि थानसा अंखानानि बागै जतनो जों कबकनाय
tei buskangni 6 November sorry buskangni 6 December Delhi o thangai sing Human Rights Commission of sing abono tegi sing boys west khainai sing aro 6 December thangai TPF ni pokho teke Delhi jantar montor asogoi oboni khorangna sing tisanai sing aro tei bu saimanu Delhi go sing nukha je nirbhaya ka ek ni sing joto saimanu nirbhaya kanda hattakandani lilano কিন্তু তিনি প্রায় প্রতিদিন এভরিডে ওরা নির্ভয়া কান্দ চলে গেত কিন্তু তিনি জরাতই কেবো মকল নুগিয়া কাইসা অ্যাকশন উঙ্গিয়া আপনি বাগাই ওর ইলিগেল মাইগ্রেন্টস ইলিগেল ইন্ট্রোডার্স ওর সরকার তংসাক ইলিগেল ইন্ট্রোডার্স ওর নিগ প্রশাসনী মালিক তংসাক ইলিগেল ইন্ট্রোডার্স ওর রুল খাই তংসাক ও তিপ্রা হারি বিরমান তিপ্রা দফারো ইয়গয়া আপনি বাগাই টিপিএফ সাগো ফাইদি বাক্সাক লাগি দফানি সবাগো অংখালাইনাই বটনানি বাগै বাক্সায়া দফানি সবাগো সি বাক্সা जों रिंगे थानसा दफानि सबागो जत बाक्सा फाइना बागै आपनि बागैनो अ हासिनि हांकिसिनि शासन मांनाय इलिगेल इंट्रोडक्शन अरनि डाक्टी भोटार लिस्ट ने आउट खाइगै सिनि यागो सिनि राजनैतिक फुल क्षमता मारनाय टीपीएफ नि अ सबामनि बागैनो कन्टिन्युअसली 7 इयर्स जों सभा खाइदो आपनि बागै तिनि हाहाइनो मइतो मा खाइफिगो अ सबागो जतनो बाक्सा खाइगै सिनि हासिनि शासन ते फुल पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तिप्रा हानि तिप्रा सा बरक नि यागो सफयाsak अरनि लॉ एंड ऑर्डर नो संग ते सिनि यागो सिनि मानथा सिनि नाइमाटिके संग ते सेफ सिक्युरिटी ग्रांटिंग रिखा आपनि बागै संग तिनि प्रेस टीवी सिंति जतनो कोयो अ हानि जत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नथं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थं सोसाइटी इंथं जतनि नगन सगै तंगैखा जतनि नगन सगैनानि बाकी ना सिंजाखै तंखा बफ्रो अ सबानो जों कप्लाय खरां तिसानाय तिनि जरातै जों नुखा काइसा सभा करै कुनो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुनो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जे कंटिन्युअसली जे हाइंग तंमानि आपनि बागै फाइदि टीपीएफ थांनाय बिसिङाव दिनक जतनो साइमानो बिश्वजित मते हाइख्राइनो साल कथां बिश्वजित बुथारफ्रो जों COVID-19 नि जराफोनो सभा खाइगै केस खैलायखा दिनै अ केस दिनैबो पेन्डिंग ख पायाखो फियाबा जत दिन पायासा टीपीएफ पनि जारी तंनाय ते अमो हाइ दिनै जे कन्टिन्युअसली जों नुखा बिश्रामगन्ज ओसकांनि घटना नुखा उदयपुरनि तेपानियानि घटना नुफिका मियाफ्रसिनि न्यूज एजेन्सीनि सुमै टिभिनि न्यूज एजेन्टनि एटाक न जों नुफिका अब हाइख्रै कन्टिन्युअसली इंगै तंमानि ते बाइक नेम अफ बाइक एक्सिडेंट नेम अफ गाड़ी एक्सिडेंट अम हाइखसिनि बरक साब्रं जे प्राण नाजागै तंमानि अबनि प्रतिबाद ते अबनि सभा टीपीएफ कन्टिन्यू जारी तंनाय ते अबनि सभा ते जों सानानि मुसु मियाव जे इंसिडेंट निगो जों खनाखा नुखा न्यूज नि बिसिंतै इनफरमेशन माखा पुलिस नि इनफरमेशन तै खरक था कालप्रिट नम्बर रमखा खरक बातंमानि खरक थाना रमखा किन्तु अ खरक थाना लकाटा सगै दं बरक न एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मारनाय तानि खांके बरक खरसे रेप के गैंग रेप नि केस सि बरक नि अटेम्प्ट टू मर्डर केस सि बरक इंसिडेंट आबन न क्लोज क्लाइ लूज क्लाइ केस क्लाइमाया तिनी बरक गरने लकाप सहित माबे अब जस्टिस मानानि नांनाय बरन फांसी अर्डर खलायना नांनाय टीपीएफ अबनि बागै दिल्ली तक थांगै जों ह्युमन राइट्स कमिशन अब अमनो जों खरां तिसानाय ते कृपा अब डाक्टी जों अमनि सभा खलायनाय आबनि बागैनि तिनि अमनि साख्लायबं ते काइसा जों साख्लायनानै मुसु अ तिप्रा हाव लॉ एंड ऑर्डर पूरा डाउन थांपायखा कंट्रोल करिखा मुंसारफानो सिक्युरिटी करिखा सीएम नि यागो होम डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर सीएम चीफ मिनिस्टर तिनी लॉ एंड ऑर्डर पूरा बाई थांखा एकटा टू शब्द करै सिम्पेथी करै बरकनि ताकफानो खाममानि खारियकमानि कुनो लीडर्स नि खुक्दै फैमा नुगियाखो काइसा अबनि एक्शन नानि बागै काइसा ऑर्डर नुगियाखो काइसा इनिशिएटिव नुगियाखो आबनि बागै जों सीएम नो अपील खाइगो जदि बो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल खाइमालिया ठीक लाइ चालक मालिया खा बनि सीएम रिजर्वेशन रथं आबसिनि नाइमंग तेचिनि दाबी ते गवर्नर न जों सानाय दैति लॉ एंड ऑर्डर टिप्राव ठीक खाइदि खाइमे आं खांखे अ हानि बुसानि थानिगो याफारिदि पॉलिटिकल फुड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड द पॉलिटिकल पावर अबनि बागैने जों तिनि जत ति प्रसार न खा थानसाके बासारि सभा खाइने बागै बासारि थानसा बमनि बागै नां हा तै दफानि सभा खाइने बागै थानसा पॉलिटिकल बुट जों गवर्नमेंट चालायखा गवर्नमेंट थालायखा गवर्नमेंट फालायखा किन्तु अ हानि बुसानि यागो फुल पॉलिटिकल पावर फायासा अ हानि बुसानि यागो एडमिनिस्ट्रेटिव फुल पावर फायासा ओहानी दफा ओहानी सिनी सेफ सिक्युरिटी सिनी अधिकार जों मानदिया आबनि बागैनो जों तिनि अ खरां कप्लायनो जतनि थानि याफार हरो जतनो अ सबागो दै बुसकांनि सबागो टीपीएफ खना सालसानि परेनो जों अ सबानो ओंखारनाय दै अ सबागो जतनो बाक्सा खलायगि सबागो बाक्सागै सिनि अ तिरप्रागो जत इनजास्टिस जोंनि तंमानि आसक हजार थाउजेंड तिनि एफआईआर खाके एफआईआर नि एक्शन करै कालप्रिट ढंजा गया कालप्रिट मागैबो कालप्रिट लुज खाइगै 1 बोसोरनि कारादन्ड रां रखै यगै थाङो
বিশ্বজিৎ কেস তিনি মইতো মাখাইনাই বিশ্বজিৎ কেস কে বনি রক সিয়াখো বিশ্বজিৎ কেস যখন जों হাইকোর্ট তবখা হাইকোর্ট তব উইসি সাইমানো যে 50,000 বাইসি খরকসা কালপ্রিট বরক ইয়গই থাंखा 50,000 बाई खरकसा मर्डर केस यगुई मानो बहानि आइन कानुन खाबो वाना मा सिंसा बोले परे जों हाइकोर्ट केस पिटिशन खाइने परे तेवसे रिपिल खाइबनो रम दिहेने अरेस्ट खाइ दिहेने तेवसे अर्डर जाफिगो गुरि गई दङ कालप्रिट सालब्रंब्रं बुथारमानि परे हाइकोर्ट केस अर्डर खा वान्टेड साबो पिनाकनाथ बोले परे सि पिनाकनाथ तिप्रा हायाका गई बांग्लादेशी बंखाइ थाङो तानि बागै बांग्लादेशी खार बांग्लादेशी नि फाइनाय तेवसे बांग्लादेशी खार आपने बागैने अरो जतो दिन ना पर्यन्त इलिगल इंट्रुडार्स अरो तंगसाक अहानि बरक रक ते तंगकसां मानलिया आपने बागै सिनि सबा तमांगा नंगनाय इलिगल इंट्रुडार्स अरोनि पॉलिटिकल पावर ते एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नाय तंगनि आबनो सिमाया करनाय आपने बागै सि सबा असबानि बागै सि फाइदि जतो थानसा आपने बागै टीपीएफ कंटिन्यू जारै तंगै सुप्रीम कोर्ट तीन केस इलिगल इंट्रुडार्स बागै बागै केस NRC tamani bagi case illegal intruders or minority political powers in yaus matunai boro illegal voter borno as per Indian Constitution Article 6 apni onusari borno delete deport khadi they full political sin yagorodi apni bagane okay they CAA ni bising te illegal intruders to oroni go religious base khaigai je intruders no nai tamai apni against sin case they Passport Amendment Act apni against sin case tin ta tak Supreme Court cholai tu apno tei bu crack lagi dakti samung pasarana bagai sin tei bu appeal khlai tei joto hati dofa hamjagnai borong no bisang tei saklai jago NRC ni case tabok pandemic ni jorani bagai regular basic case je Supreme Court tongani tabok abo stop boi tong jago isa salni pore khene abo salong phinai apro sini NRC ni case ni hearing phainai abni bagine joto khakolaw ke hati dofana hamjanai TPF no subanai onklok ti beskang tei morally spiritually te financially je subanai ni rong no joto no saklai NRC ni case dakti ne sing tabok pandemic ni kisa relaxation ng sakatur ka regular base ni case tabok Supreme Court khulok yako khulok bai mani pore ke government dakti khanya ni bagai te bu soba ka krak khanya abni bagai ni joto khak logwin sing manai sing nai te o hati dofano sini yako শাসন প্রশাসন to banani bagai si buskang ni sini soba bak sak lagi soba makai nai obone sini tini ni koimeng abni bagai ni joto hati dofano hamjangai political party thing je phangthing tini MLA MDC kebang matong MLA MDC rok tini tangai kaisa kok saya tini omate hai ili society ni samung hamya criminal acts continuously barai tongo tangai tini je borok tangai kok sadi samung khai dikhni je rohor jangai rok tangai tini kathaisa kok sayangkha wana ma singsa obo dofani kaisa wana ma singsa kaisa symptom phai tongo o dofaro kia tamo beba khorang thibe ka haide o dofani thai tei jabe ka haide tini ani nogo manja ka khana ni nogo thanai teni dino bodi nogo thanai ke bu yogya apni bagai ani nogo phaigra thing de nangna singi to bopro busuk jara tai nai singi tongnai ti prasad dofa apni bagai sakni right sakni odi kana kok sanani ke bu takiri TPF tini o ha national international jara thangai de kok sanani kriya o kriya ni khorang no sing joto pal baksak lagi sobani apply khorang mati sanai te legal justice jesuk mansak sing gabono apply matlang nai hey o tiri prahawo te bu criminal act te bu bare nai apni bangina sing obono thansak lagi joto no o criminal act ni against o criminal act ni protikaro sing joto no bal baksak ke mabasa lagi apni bagai kobogo tini joto ti prasa hani lukurok no tama NGO tuma society joto amati hai je prosini borok dofa satok jagai tong pitok jagai tong lama koma hingmalia sachung kene hinglaglia horsal hinglaglia satne asai ma hawasi salo bikirini horo bikirini bihi khorok sab saino loget hinglaglia bsai khorok se bihi no security romalia bobotui jugotongkha tei bobotui rajniti khai sing tini obo hai safarman tongkha tamo rajniti go bol khaimani bagai tini obo sing masul maja bo rajniti khai ka sing tama rajniti ni bagai tini omo manjakha abono sing wan sobjangnai jora sokpaika abni bagine illegal intruders government tongsak obo o hawa tongnai aboni yakni yokrani bagai sini joba ngai abni bagine sing jotono ko TPF ni bkhaktei khaidi buskangni salo joto pal khlaigai boys race khaidi sini public by surogui rohor jagnai Siero asogui nai boys race khaidi nirogni boys biang thangkha tini o boys tini o tipra hawo gurei ni bagaino tipra sani sini mung identity kari ka phatar hawo o tipra ha sabri ha boisini simania abni bagai tini o sobano TPF 7 years single soba khai tongo bisojini sobani probo jotone ringka kebo phairak bai krai tangai phairak ya tini soba khai phiu nai sing Arab nang phairak yang phiu nai bopro phainai bopro dafa basa sini bopro sisa sinai otosa nang continuously nini takuk bukung nini nogo busa butui hajo kebo set krikha
abni moi tipra sa do farok basadi sisadi joto thansak lagi siri right sini odikar te illegal elements je samung hamya khai tongani aboni protikar aboni protirod aboni against sing baksake basana nangai khorak disana nangai abni bagini tini nirno saklaibang abni moi buskangni je pha soba TPF ni soba dofani soba hani soba a soba go nirok je man matoi keba financially keba economically keba morally keba spiritually nirok je janja mama toi TPF no je support khaitano nirok pipeline sobari sibai tei buskango bo nirok tei support khani hine ang khasongoi tini nirok no press media bisin tei buskangni soba no nirok ni thani bat ya farmang tini mar hor nirok tei kebi singdang nai jatong kaisa sumu singde specimen bideba bek kabuk je lo soba chane hin tamani incident no tei aboke specific bo incident no tei norok ne buskang senior incident se gora ne kabang man ulek khai khanai di 20 tarik ni 13 tarik ni jotota 1 year jeng tabo specific kaisa soba ya obo soba ke continue ling tongkha tabo sing bisam gonsi soba bono bosang collect khainai boroni tamo action ka affair khaija ka tamo tini jora tei police borni tam khaikha bori 1 year jora tei sing joto data nanai bobo busuk jora tei bo action na jaka affair bahai khaijaka abono sing data nanai jesek mansa ta iraning je koekta je ing tongmani abono to joto tongnai abo kaisa specific ya ar niwa sing no bisam gonjani usukani gotna nirok saimano nirok ni bisinti nirok ngang health sanai media ron thani joto data tongo nirok ano data rodi o ek mas of koita incident nangkha o ek mas ni bising koita incident nangkha pisle soimana o koita incident nangkha abo job tono tigine sing soba khainai je chini soba ke obasi tini soratei law and order mungsa action kri police prashasan tangai aboni FIR ni ba aboni mungsa action kri tini culprit masa kai tongo culprit ni kuno strong FIR borok sunamya tangai aboni bagine kuno tei bonu phika media roksa sar victim singja angka aboni bagine obati hai otir prahawa law and order samung khaije ni bangai encourage mai tong hatei culprit tei singno go tam hosinai abo belai sanan thangke selengma singsa hai criminal ni agency hai ke si police protection samung tang tongsi kebai kauna sana thangkhangke abni bagine obono sing belai ke saja gyang abni bagine oboni pratibade tei kebai klaigai boroni affair sinjani joto je incident nang jak boroni kebai affair borok take up makainai te aboni mote bor action mananai te abono tui sing human rights commission pojonto sing abono joto no hornai te obo soba oro thagnai hai ko gya obo soba chengnai te waisa tei bu kotor khlaiga mono continue transak nai